kažemo pravu vrednost ove metode je da se napravi šam procedura. Šam procedura je ona procedura gde kod dve grupe pacijenata pravite ubod iglom, ulazite sa kateterom, ali jednu grupu operišete, a drugu ne. I nakon toga ih pratite barem godinu dana kako biste videli prave efekte i rezultate operacije. Znači, koliko u ovome ima udela sugestija, moć sugestije, ono ja zaista ne znam, ali je činjenica da mi imamo neke objektivne kliničke parametre sada koji pokazuju da kod jedne grupe, i to stalno naglašavam, dakle ne kod svih, nego kod jedne grupe pacijenata pokazuje boljitak. Zovite nas na broj 6116 333. 6116-116-333. Imamo dva poziva. Dobar dan, slušamo vas. Halo? Halo, dobar dan. Poštovanje, dobar dan. Recite. Sakoman je na telefonu. Budite ljubazni, vi ste Kacatović? Jesam. Naime, ja bi vas zamolio da me barem čujete danas u 6 sati, u 8 sati i u 9 sati. Spikerica koja govori, a to je prvi program, naziva Banija umjesto Banovina. Joj, gospodine, može ovako, imam prijedlog. Nama je ovo dosta važna emisija i vrijeme nam brzo prolazi. Ostavite, evo ja ću zamoliti Branimira da bude toliko strpljiv, zapiše vaš broj telefona, pa sve to možemo naknadno još u detalje nas dvoje popričati, a mi ćemo primiti drugi poziv. Dobar dan, slušamo vas. Dobar dan. Htjela bih samo reći da sam prije 4 mjeseca bila u Izoli na intervenciji. Imam dijagnozu MS-a već jedno 10 godina. Dobro, bili ste na propuhivanju ili na stentu? Propuhivanju, tamo je isto studija gdje ne ugrađuju stentove. I mogu reći da mi je u trenutku, imala sam suženja na hemiazigosfeni, na azigosfeni 2 suženja i suženja na ljevoj jugularnoj veni. I u trenutku kad smo i proširili azigosfenu, meni se vid popravio. Da li je to ostalo tako? Da, ostalo je tako. Imala sam problema sa ravnotežom, sa pamćenjem, imala sam utrnutu lijevu nogu. Cirkulacija mi je nakon toga jako dobra, sve se popravilo. Znači vena je ostala raširena i vi se osjećate dobro? Ja se osjećam jako dobro. Dobro, hvala vam lijepa. Evo, profesorica Brinar, želite vi nešto reći? Pa prvo mogu reći da vi što zovete svi studija, nije nikakva studija. Studija je ono što govori profesor Živadinov. Da pola bolesnika dobije zahvat, kod pola bolesnika se ne da zahvat, da se prati bolesnika neurološki prije, poslije, magnetskom rezonancijom prije, poslije, dakle to je studija. Vena azigos je vena koja vodi krv iz kralježnične moždine, nema apsolutno nikakve veze sa cerebralnom cirkulacijom, dakle ne može se od toga popraviti vid pacijentu. Dobro, idemo dalje, dobar dan, slušamo vas. Halo, dobar dan, mi smo tu, a vi? Halo. Halo, zanima me, da li su ti pacijenti podvrgnuti prethodno ispitivanju za nasljednu trombofiliju i da li su nakon učinjene postupka recimo stavljeni na nekakvu profilaktičku terapiju u smislu ponovne restenoze? Dobro, ja ne znam ko to profesorica ne može odgovoriti jer ona nije radila ove zahvate. Ja ne radim, ali... Može nam jedino možda gospođa Kjere preći. Da li je nešto rađeno za trombofiliju prije, dakle krv mi je vađena, što je rađeno od nalaza to ne znam, ali nakon izlaska iz bolnice ordinirano mi je da uzimam aspirin. Dobro, dobar dan, slušamo vas. Dobar dan. Recite. Ja boli multiplu sklerozu već 20 godina, problem je kod mene jako veliki spazam. To je vjerojatno problem cirkulacija, strašno su spazme. Ja jedva čekam da to odobri sa Hrvatskom, da to prepuhavanje, kao što čujem, stent nije rješenje, ali barem to prepuhavanje, da se to dobije mišići krvi, ili to su strašne spazme. Vi bi znači bili jedan od onih koji bi željeli sudjelovati u takvom, želio bi, da. Ne znam, jel mogu reći studiji kad bi se radilo pošteno u Hrvatskoj? Evo, ja vam samo mogu reći, gospodine, spazam
je rezultat oštećenja neurona piramidnog puta. On nema veze sa cirkulacijom. Dakle, on je posljedica oštećenja glavnog puta voljne motorike. Kad se on ošteti, onda nastaje povišen tonus mišića, postaje nemogućnost hoda i javlja se spazmi. Na spazme djeluje lioresal. Neće vam ova dilatacija vena djelovati ni na šta, vjerujte mi. Nema više gospodina. Ja sam zapravo poslala dopis i u naše resorno ministarstvo i u njemu sam naprosto napisala pitanje da li će se u Hrvatskoj u nekom roku provesti studija jedna ovakvoga tipa kao što se radi u velikim svjetskim centrima, jer ja smatram da mi nismo baš tako mali da ne možemo nešto isto tako napraviti, a i da isto tako neke stvari puno koštaju koje možda ne moraju toliko koštati, jel? I rekli su mi da ćete vi, profesorice Brinar, na to odgovoriti jer ste vi voditeljica referentnog centra, pa evo zanima me, ako već postoji toliko ljudi koji to žele, zar je toliki problem ipak probati? Je, problem je. Koliko košta jedna takva studija? Jako puno. To su milionske svote koje treba za ovakvu studiju. Vjerujte mi, prava studija. Jer ovo što se radi u Izoli i što se radi u Nišu je zarada. To nije studija, to je zarada. Studija mora biti postavljena po svim kriterijima po kojima se studija radi. Recimo, Kanada i kanadsko ministarstvo zdravstva je odbilo raditi studiju. Studija se radi u Buffalu, radi se još nekim centrima u Americi i to je to. Nijedna evropska zemlja ne radi studiju, osim Bolonje u Italiji. Padova je odbila to raditi. Pa mislim, zar mi zaista imamo tako puno tog zdravstvenog novca koji nam nedostaje za lijekove, za pacijente, koji su znanstveno dokazani da se moramo baviti nečim što znamo da ne djeluje. Ne djeluje, vjerujte mi. Ma znam, ali evo ja sad stvarno, evo doista se ograđujem i znam da će zvučati laički, ali kako jedan citostatik, znamo šta citostatici rade organizmu, može biti bolji od 45-minutnog prolaska pod lokalnom anestezijom. Oprostite, mislim da vi niste kompetentna da o tome govorite. Ja sam to šta radi citostatik, to vi ne znate i kada se primjenjuje citostatik. Mislim, ja ne bi se upuštala ovakvu raspravu. 9 sati 54 minute, poštovani slušatelji, mi smo rekli što smo imali, moramo završati. S vama su danas bili u emisiji o kroničnoj venskoj insuficijenciji i multipli sklerozi Vesna Brinar, Rajka Kerep, Branimir Josip Židov i Miruna Kastratović. Za 2 tjedna opet mi, do tada sve vam dobro. Hrvatski radio, prvi program.